sa Raos. Ikaw man naktibasog. 19 na ko. Maringan nak to bigat. Agpanagsagad dito tibagatan. Ken limampat nak di balay. Ag sado nglalaok man. Ken malpas nag sado. Apana basketball ti malem. Nalaing na ako mag-volleyball, ken nag-basketball, ken pool, ken nag-bike, ken nag-motor. Nagrugi na kami di grade 5. Nasursurok dahil basketball. Kaya't kung basketball idol ko ni LeBron James kami. Naala na ni Sir Lasso nga nag-volleyball. Dengan napanak mo di kan biganen mo. Maya mati salidak di volleyball paragsakan ti buy-buya. Ori kastoy na kaya mo lang di kakayan ti sa bali nga tao nga kompleto. Takdar ko latay bagik nga kapansanan. Maragsakan naman ta nagbuy-buya damot.